all of us are making choices. Kat dito iti introduction nga kayat ko nga ibati kada kayo kakabsat. Sakbay ngayon tayo ituloy. Di kito'y points. Dito lesson tayo nga ti Paulo na choose. Agpili ka. Okay, go ahead with the introduction. Everybody let us read. Go. We have the power to make a choice. But once we make a choice, it has power over us. Mabalinte nga pilyen ti desisyon tayo, ngem di tayo itun mabalin nga pilyen ti resulta. Wano consequence, epekto, dagiti desisyon ngayon naramid tayo. Because decisions are the effect, they follow after we make the choice. Therefore, we must make the right choice. There are times it is hard to make the right choice. There are times it is difficult. There are times it requires sacrifice or self-denial. There are times that we need to forget ourselves to make these choices. But what is necessary is we make the right choice. Because once we make it, it will have the power over us. Isunton ti makaamot ti biyag tayo. Isunton ti mangitunda iti biyag tayo kakabsat. So life is full of choices. Now, there are 10 important choices that I would like to share with you. Nga di kito'y nga pilyon tayo kakabsat, they are not easy because it requires courage, it requires conviction, it requires being sold out. Hanga dete, pinili tayo, gaputa isot imbagak. Ibaga ti pastor, pinili tayo, gaputa isot narikna tayo. No di kat pinili tayo, gaputa isot ko na ti Apo. Isot ko na ti Biblia. Isot ti apagiso. Isot na inkalintagan. Isot makaayaw iti Apo. So dapat kasta ti puso tayo. Kasta panunot tayo nga Kristiyano. Dati nga members kamang ti HBBC kan uray kada kayo nga agbuy-buya. Wherever you are right now. There are times that it is hard to make that choice. But you must make the right choice. Because when you make the right choice, God will bless your life. Sa nga pulo kakabsat, nairugita yung tilima. So let me go over the 5. The first choice that we need to make is this. Number 1, go ahead. Choose to obey God despite of what you feel. We all have our feelings depending upon our temperament, our personalities, our experiences and exposure in life. But what matters most to us, God's people, is not what we feel, but what God says. Amen. What the Bible says. Amen. No anyat ko na tiyapo kakabsat, dayjay iti dapat apilyon tayo. Amen. Okay? Choose to obey God despite of what you feel. Number 2, second, choose to put God first in spite of other pressing matters. Deto'y kakabsat is about priority. Panangiyon una kiniapo Diyos. Ado dagiti essentials ti panagbiag tayo. Like food, shelter, clothing. Ado dagiti necessities tayo. Ado dagiti mangagaw ti atensyon. Ken dagiti oras tayo. But we must choose to put God first. Praise God tonight. We are here because we chose to put God first. Dagiti daduma, madamat exam, mabaling ag-review da kumaita. But they choose to put God first. Alagad jaklaan mo akakabsat no nakatune in ka, ngam ag-review ka magayam. Ngam sapay kumata ipamaisampe lang tagdingeg, oray ta 30 minutes na deto yan, tato numalpas kakabsat, all these things shall be added unto you. Ika na kanto ti apot sirib mong ag-review. Okay? Kada kayo nga exam. Mabaling nga, adda ko masabaling nga, makasla nasisita nga turungan tayo. Wano sabaling nga tao nga nasisita nga sangwan tayo. Ngem nasisita, iti parang yun, una tayo, iti apo. Digito nga choices kakabsat will affect our lives. At dati upat ngayon pakita kada kayo di last week, nga dapat yun una tayo, iti apo. Number 1, in your schedules. In your schedules. Haan nga ti apo kakabsat, iti hanga di schedule tayo ti apo, ti i-adjust tayo, tapno mayon una tayo ti sabali. Haan nga DJ, gimong tayo, ti i-adjust tayo, gaputa anan, sangwon tayo nga sabali. Haan kakabsat. No di kat,
di kita'y daduma, nga schedules tayo, i-adjust tayo. Gaputa iyon una tayo, deti pa naggimong ken pa nagdaydayo tay ti Apo. Kastamot lat conviction nyo kakabsat mo no saan? Hello? Kastamot lat conviction nyo no saan? Tano saan kakabsat? Agad kasanong ikararag ko as your pastor, how can I pray for God's blessing upon your life if you do not put God first? Kat ko na ti Biblia, all these things shall be added unto you. Kat numakita ngayon unam ti Apo, nga uray ado dagiti pressing matters, ado kuma dagiti kumikom mo, ngayon unam iti Apo, akat naggasat nagganas kit din kakabsat, nga umasidigak ti Apo at kunak Apo, dayti nga kabsat, uray adot schedule na, uray busy isuna, kat iyon una nakalata Apo, pangasim, tay bukbuk mo ti blessing mo keng kuana. Amen? Put God first, not only in your schedules, but even in your abilities. Adami na abilities tayo. Kat masapol nga ito tayo nga para iti Apo kakabsat. Hindi na minsan na Domingo, na challenge ni Florante ken ni Pergeline, agasawa di gitoy. Members tayo di Paho Hawaii. Ta nagpritsak may panggep kakabsat, iti priority, the top priorities of a faithful believer. Ket kunat, no anya ti ability yo, no anya ti influensyo, iparamat yo para ti Apo. Ket kunada kanong agasawa, ket amumi mo ti agdalos, napadpadasa mi mo ti agubobra ti hotel, kastoy. Anang atamot no kwan. Isot aramid, iso nga nag-message dakin ni Preacher Glenn. Ket kunada Preacher Glenn, anat bayat nga schedule, kayat mit makatulong in relation kadigiti trabaho mi. Iso nga kakabsat, iso da nga agasawa, napanda nagdalos, ijay kapiliya tayo, jay Paho Hawaii. Kat kuna ni Preacher Glenn, for a long period of time, itatala nga nakirkiran manen kuna na. Praise God. Amen. Oh, kakabsat, matignay kumadigita puspuso yo. Hana na imbag nga membro ka nga nakabaybayag, kat awan na pulos involvement mo ti church, inikan na kati apot ability, inikan na kati skill, akat iyo preser mo, kat kunang pastor, kasano nga maaramat, dating skill ko ti church. Kala natin may sakapsat nga tagapasukin. Idi nagpritsak, idi na udi ijay. Imasidig kanyak. Kat kunana, pastor, may skill ako sa pag-welding kunana. So ito may welding dito eh. Marunong din akong mag-welding. So imbaga kan Pastor John, kunak pa, at dabaro nga kapsat tayo di pasukin. Soon, agbalinto nga miyembro tayon. Kat kunana, nga amuna kanot ag-welding. Kat kunana ni Pastor John, ayabam nga rod. Eksakto mo, dedi pa nagikabit tayo di trusses. So, may isa kakabsat nga welding. Daka mo no, data pasukin ita. Unuhan siguro buibuyan ni brother. Naganay dyan, ito Pangasinan. Ha? Mardi. Oh, Mardi kakabsat. Amen. Ano spelling na? M-A-R-D-Y? Oh, Brother Mardi. Pimpindasan ba si Mardi? Mardi. Okay. Oh, kasta tayo dapat kakabsat. No may panggap iti trabaho ti Apo, di tatayo nga i-channel, dagiti abilidad tayo. Di tatay nga ipausar, amen? Naragragsak ka, nga mabannog ka nga para ti Apo, ngamta nabambannog ka, tinaylubungan. Naragragsak ka nga naaramat, ta ability iti trabaho ti Apo, ngam dati eskwela laeng kakabsat ti mangus-usar extracurricular. So, di kita kakabsat nakabatbatad, kat no utubam, wan ngagpaiso, hangkadi kakabsat. Hangkadi, naragragsak ka nga tapigsam na usar mo ti ministry, ngem kadigiti na inlubungan nga banbanag. Put God first in your finances. Oh, nagsaya aton no makita ti Apo nga, oh, dito nga anak ko, kat kakaasing nga mangi budget, dito kwartana, dito sweldo na, kat talagang tip-tipidin na, di pa agloden, di pa agjalibin, kapula kayat na nga, damay commitment na. Kakabsat, you can never outgive God. God loveth a cheerful giver. Oh, niya po Diyos maragsakan, ayatan na, kakabsat, dayjay, Kristiyano, nga naragsak ka mang ted in your finances. Put God first in everything. Detang kakabsat. And you know what? When you do that, your life is safe. Nakita yun deta? Schedule, ability, finances, everything. Anong pangrugyanan na kita? S-A-F-E. Ano yata? Safe. Oh, di ba kakabsat?
Engam no hamo nga involved ti bagbagim hamo yun una ti Apo nakabutbuteng. No adda ka ti sabali nga lugar samantalang adda ka kumati church di ka mabuteng. Oh. No adda iti sabali nga aramidem samantalang inyon una mi ti Apo di ka mabuteng ti Apo kakabsat. Ngem no inyon una mi ti Apo awan danag bo. Kala ko man si ka estudyante, ag-review ka kuma inyon una mi ti Apo kunam Apo magamukan do tulungan nakto. Di ka dadatal na taring you're safe. Put God first. Amen? Oh. Tingnan nyo dito kakabsat. Matthew 6:33. Baka tayo amin. Everybody called. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gasam dito. Number 3. Choose to rejoice in spite of adversities. Oh, kakabsat. Aduman, nagiti problema, pasamak, iti panagbiag. Kunana Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ang kumanamunuan niya, dagiti problema yu itan. Dagiti paka-stressan tayo. Dagiti ado nga pagpulkukan tayo. Hante pakaturturugan. Ado nga kwentahan tayo. Na yung pagkumano puro blessing, di kwentahan ng puro utang gayam. Ado nga adversities ti panagbiag. Kat kunam Apo ikan naktirag o iti pusok Apo Diyos. Amen. Oh, that's my prayer. And number 4, choose to keep on to the choose to keep on to the finish line despite of a threatening future. Okay? Choose to keep on to the finish line despite of a threatening future. Kakabsat. Number 5. Okay? Dito tayo. Number 5. Everybody read. Choose to shine in the midst of crookedness and perversion. Amen. Oh, deti imbaga kada kay di last week kakabsat. Nga iti lubong ayan tayo, adut kinakillo. Adu dagiti korupsyon. Adu dagiti saan nga pagiso nga banbanag. Kat my prayer as your pastor that God will give you wisdom. Tapno iti kastal, just like Daniel, you can thrive in a pagan world. O ni Daniel, pagan ti ayan na Babylon, ipakandaging kuana, di ka ng tiari. Oo, digiti talo nga kakagayem na, Shadrach, Meshach, and Abednego, pagrukbabunda ka di naramid, ni Nebuchadnezzar ng statue. But they shine, they choose to shine in spite, in the midst of a crookedness and perversion. Ipakita tayo kakabsat, nga tayo kat na idumduma. We are different. In Philippians chapter 2, verses 15 to 16, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Amen. Let us show that we are different. Amen. Let us not be afraid. Let us not fear. Amuyo ti dakkel kakabsat nga mang-paralyze iti biag tayo kat fear. Ape hang ka makapagtakder because of fear. You know, I don't know what you are afraid of right now. But do not let fear run your life. Hamoy palubos nga ti panagbuteng. Wano panagdanag. Panagpulkok. Wano pan naka-demoralize, pan naka-intimidate. Do not let fear to run your life. Hamoy palubos. Nga iso iti mangipataray ti biyag mo. And you know, when this data statement, adot sa kupan na data kakabsat. Abaling nga itatag, bubuteng ka. Agdadanag ka. You feel intimidated. You are worrying. You're anxious. Oo. Gapo ka digiti adu nga pasamak ti panagbiag. Karit iti panagbiag. Ngayon mo ipalubos nga mabuteng ka. Kung ano ti Biblia, God has not given us the spirit of fear, but of love and of power and of a sound mind. Kadwa tayo ti Apo at pagbutngan tayo kakabsat. If God be for us, then who can be against us? If you stand for what is right, if you stand for the truth, if you do the will of God, no among nga pagayatan ti Apo, ti ayan mo kadar aramidem ti pagayatan ti Apo. Awan to trebeng nga pagbutngam, gaputa ti Apo iso ti kadwam.
Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Oh, brethren, don't fear. Hangkay ngagbutbuteng kakabsat. Hangkay ngagdandanag. Don't get intimidated. Do not let fear run your life. Amen? Kat ipakita tayo nga datayo na idumduma nga anak iti Apo. Oh, 1 Peter chapter 2 verse number 9. Basag ti Ilocano, 1 Peter 2:9. Ngem da kayo tinapili a kapututan, tinaarian a kinapadi a nasantuan na nasyon, na isupsupadi at tao, peculiar people. Tapnoy paduyak-yakyo dagiti kinatanok, dayjay nangayab kada kayo, manipod kinasipngit, inggana iti nakaskas daaw alawag na. Show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Let us show, first of all, our mindset is different. Our mindset is different. Sa bali kakabsat, iti panunot tayo. The Bible says, be not conformed to this world. Ang katumultulat, iti trend ti lubong. Oh, hamong akit-kitaan ti lubong, the world should not be your pattern. Do not be afraid nga kunadagat apay sabsabali ka. Apay ti panagbatbadom kas kala Maria Clara. Dakay nga babae, nakapalda kayo. Kasla kayla agbagat-bagat kunadaking kat nakapalda ka. Hindi ka sunod sa uso. Datayo kakabsat, hantayo nga sumursurot iti uso. Agtakder tayo ti standard ti sa utiapo. Our mindset is different. Be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Binaliwan ti Apo ti panunod tayo kakabsat. Not only that our mindset is different, but secondly, our manners are different. Our manners are different. Ipakita tayo kakabsat nga sa bali. Dagiti manners tayo. No manners ko na adaamin ditan. Panagsao, panagbiag, panag-ugali, panagbadbado, na idumduma tayo kakabsat. Makita da kumatiyapo kada tayo. That should be what we choose. So nga da kayo nga babae, numapang kay gumatang ti badbado yo, katagpili kayo ti ala, gatangan nyo nga bado yo, ibasar yo ti panagpili yo, ti standard ti sa uitiyapo. Katham mo nga panunutan no anyat ko nada, no anyat ko na ti gagayem mo, no anat ko na dagiti tattaw ti aglawlaw mo, may mayat nga padayawam ti Apo, nga pinilim di usto, ngem di padayawam, dagiti tattao, and you try to please them or impress them. You see, our manners are different. Not only that, but our message is different. Our message is different. Agan anad kayo ti ipopos yun ta Facebook kakabsat. Indirectly or directly, ada mensahe na di kita. Ada amin kayat na nga sa win di kita. Ada amin digiti message behind it. If you read between the lines, kakabsat. Isung as God's people, let us project, display, and show to the world that we are God's people. Choose to shine in the midst of crookedness and perversion. Don't go with the flow. Amen? Okay. Number 6. The sixth choice that we need to make is this. Choose to serve God with your family, regardless of others' decision about it. Choose to serve God with your family, regardless of others' decision about it. Piliem lang tati agserbiti Apo. Uray haan ng agserbinti na duma. Uray para katiga duma ibilang da nga dakas. Pilawon da di pa nagserbiti Apo. Agreklamo tirit nada. Kala ko madeti da tagakabsat. Panag-commitment tayo. Kung nagya duma, commitment manen. Commitment tumanan. Kano nga malpas ti pa nag-commitment? Tagidaksendan. Okay? Agbalinan kakabsat nga nadagsen para kadakwada iti panagserbi iti Apo, panag-commitment nga para iti Apo.
But what should we do? Let us choose to serve God regardless of others' decision about it. In Joshua chapter 24, verse 15, Joshua 24, kuna ni Joshua, kuna na kadigiti, pada ng amen, fathers, kuna na, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. No, para kada kayo kadakas, iti panangibilang yu, ti panagserbin, iti yapo. Ano kaya na sa undeta dakas? Daksendan, tagidagsenendan. Ano pa eh? Madi para kadakwadan kakabsat. Ti panagserbi iti yapo. Choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your father served. You know what? Listen. No once nga nadagsen para kan ti panagserbi ti yapo, papanam nga rudan, agsublikan ti lubong. Mangrugi kan nga ag-cool down ti Christian life mo. Mangrugi ka nag-backslide. No rigata mo ta Sunday afternoon, mangrugi ka nga lumamiis. No rigata mo ti agatenti, Domingo ti malam, kat te kaslang guy-guyod mo, te, pauna yan. Te, ipapaanos mo. No rigata mo ti agatenti prayer meeting, kakabsat, anang arutan, biyag mo na Kristiyano. Kadi aglamlamis kan kakabsat. Hello? So ado di kiti backslidden na Kristiyano. Ado di kiti bimaw nga Kristiyano. Kakabsat, apay, because para kadakwadan, tagidagsenendan, di kito nga panagserbi ti Apo. Hello? Tagidagsenan nyo ka din di panagserbi ti Apo? Oh, madaydayo ti Apo kakabsat. Nagadot members tayo nga, uray ka sanot ka busy dangagbasa. Han nga issue kadakwada jay busy ak ngamin. Han na issue kadakwada jay adu ngamin ti requirements mi. Because para kadakwada ti panagserbi ti Apo, haan nga dete agriri jirik na kakabsat no dekat pribilegyo ti panagserbi ti Apo. Pribilegyo. Oh, kasta ka di panangkita tayo di panagserbi ti Apo. It's a privilege to serve God. It's a privilege to give, to offer your time to the Lord. It's a privilege to offer your treasure to the Lord. Gusto noan, it's a privilege. Pribilegyo kakabsat. So ako natin kumaapo, uray kasano ti kaado ti trabaho, hanga isot makaiga po apo. Gapo ta pribilegyo, ragsak ko ti agserbigin ka. Amen? Okay? But there are people nga rigatan da kakabsat, ket aglay loda iti panagserbi ti Apo, hangga sumursurot ijay. Amo nga tuladen. Do di kat kunam, oh Lord God, makitak dagiti dadumang kas agbalin damutang nga casualty. Dagiti dati nga makitkitak ti kapilya, jak mo makitkita idan. Dagiti dati nga kadkadwak agsusol winning, kadkadwak iti prayer meeting, awan damot na po. Ngem uray man pa iti kasta Apo, agtultuloy aklata. Oh. Amen ba? Hante kung kuna nga, awan damutan. Kasta talagat ministry kakabsat. Kasta talagat the church. People come and go. But blessed are those who remain. Blessed are those who stay faithful until the coming of our Lord. Kat data kuma, iti ituldok mo, iti puso kan panunot mo nga desisyon. Kat kunam, Apo, I'm sold out to it. Time will come. Maybe these people will no longer continue. Maybe they will stop because matnagda, may tiklab da, wano agsardeng da. Ngem, Apo, none of these things move me. Agtultuloy ang latang agserbigin ka. Oh, kasla kada kayo ngayang people. Mabaling adu kayo, hindi kakabats kayo. Adu kayo nga may makikimkimong. Out of 20, dududwa kayo mo tan. Kahit mga sawan, ngarot idata, gaputa 18, hanga nagpatpatuloy sudat usto. Hanga kaputa adudang hanga nagtultuloy sudat usto. Ni Apo Diyos lat tati usto. Di pa nagserbilat tati Apo iti usto. I don't care who they are. They may be influential, they may be rich, they may be educated, but if they did not continue, it is still wrong. Serving God still right. Ustulat ta di pa nagserbi ti Apo. You are still on the right track when you serve the Lord. Oh, isong agserbi ka lat ti Apo. Bilyam ti agserbi iti Apo. Amo sursurutan ti desisyon ti sabali.
Hamusursurutan, pinili da kakabsat nga agbackslide. Uno pinili da itilubong, pinili da ti aglamiis, pinili da ti umadayo ti apo. Musursurutan DJ. Oo. Dapat di pa nagserbi ti apo ko ng apo, hanak to, agkamali no pilyag ti agserbing ka. Serving God, you cannot be wrong. When you choose to serve God, you cannot be wrong. No pinilim ti agserbi ti apo, you cannot be wrong. Amen? Deta kakabsat. Number 7. Okay, medyo related to number 6. Choose to stick with God while others go away. Choose to stick with God while others go away. John chapter 6, verse 67. John chapter 6, verse number 67. Amen? Kunana ditoy. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Well, kadito nga passage ni Jesus Christ, ni Apo Jesu Kristo, nangasaba, kadagiti disipulo. Ket kunana di verse number 60. Atras ka, verse 60. Basag dito. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying. Who can hear it? Di dan madairan kakabsat. Amon ti Christian life, no sumursurot ka ti Apo, umununag kat umununag iti pamati. So ako naman kat, kanong tungat ang malpas ti commitment? Han na malpas. Tuloy-tuloy deta kakabsat. When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, doth this offend you? Pakaitib kunan nyo, dito yung bagak kunana. Okay. What? And if you shall see the Son of Man? Kaya kunana ito yung kakabsat, okay, verse 66. Go to verse 66. From that time, manipod kadayjay nga panagsarita ni Apo Jesus. Many of his disciples went back and walked no more with him. Nagladingit ang kakabsat. Ngimhan, matirang matibay. In the long run, dahil church tayo kakabsat, umay ti pruning. Kat ijay nga ma-prove kakabsat, no kasano ti puso tayo. Ma-prove no kasano ti panunot tayo. Habang nga bumaybayag, makita nga dadadigitay, hanna makasurutan. Kumbaga, no kuma magbag na kayo ti maysa nga papanan, hanakayang kat kunana, dito yakon, dakila tatagtulo yan. Hangko kayan. Dito ko na nga, dito yakon, adoon dito commitment at church yan, dakila tanti agtulo yan, hangko kayan. You know? They cannot go on anymore. Hello? Talaga reality kakabsat deta iti church because even to the Lord Jesus Christ, Panginoon na yan. Diyos po ang Panginoon, Yesu Kristo. Creator. Wala ka nang hanapin pa. Iniwanan pa siya mga kapatid. Dahil hindi na makayanan yung kanyang turo. How much more kanya kakabsat, kada kami, nanumunga adipon ni Tiapo. As we go along in the ministry, umay kakabsat ti God's intervention, umay, digiti pasamak ti panagbiag, some members will quit, some will not continue with us, but that should not discourage us. Ado digiti inawis mo, at dadaimay, imay ti may sa Domingo, may kadwa, handa makapagtuloy yan, and they have their reasons. Mabaling at digiti handa may give up. They cannot continue with us in the journey kasi kunam, ibatim deta. Handa kayat ka ibati. So handa makasurot. Deny yourself, kastoy. But they don't want to give up these things in their life. They don't want to give up their worldly habits. They don't want to give up their worldly attachments. And our ministry is going up. The ministry at HBB sa level up kakabsat. Katipamati tayo dapat sumursurot met. Because if we don't, hantay makasurot. Then just like these people, kunana G66, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Kat digiti nabati, digiti 12 nabati da. Kunana kadakwada, will you also go away? Others have quit and some will still quit.
Digiti teaching tayo ti Baptist distinctives at dadahan na makakaya kat kunana ang kukayaton mapanag ti Pentecost. Ang kukayat dito nga preachingan inakon ti kastoy. They don't want the teaching on Baptist distinctives. They don't want our teaching on the biblical attire. They don't want our preaching on theocratic form of government. Kastoy di pa ng regard ti pastor. Di kiti nga isursuro kakabsat. Nadagsen para kadakwada. Handa matilmon. Handa nga ma-accept. Kat kunada hangkukayan, kan hangkukayaten. They will go away. And so Jesus turned to the 12 and he said, will you also go away? Nakita yo, do pimanaweng kunana, da kayo nga rod. Anat sungbat ni Pedro, nagpindas si sungbat, nagat kunana, Lord, to whom shall we go? Kasla ko matiarig, nagat, Apo, Pastor, no nga HBBC, yan napapanaka church. Kada kita klaberya. Ala, to God be the glory kakabsat, hanga dete, dakas nga panangipan nakkel, but with the kind of preaching we have, with the kind of leadership we have, kan makita tayo met kakabsat no kasano pa nagtrabaho ti apo ti church tayo. No pumanaw kayo dita klaberya, papanan nyo at church. Hello? Oh, you see, will you also go away? To whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Oh, at daking ka, di gito yung sa to God be the glory kakabsat. You see, so choose to stick with God while others go away. Umay nga talaga ti pruning. Kada kami nga pastor, expected nga mapasamak deda kakabsat. Kasi with the kind of ministry we have, the church, biblical. Anak ko na dyan. Nga no kaya tiyapo, nga digijay nga sanga, kadagbunga pa itiad, ado, anaramidan na, putdan na. Kad no kaya tiyapo nga ti church tayo, ado pa iti ibunga na, anaramidan na, putdan na. Iso nga, agsagana tayo kakabsat. Nasakit ti maputdan, ha? Kung namin nga rod, kunarod ni Pastor John Dirabi, napatag kayo amin na miyembro, ngamno papaanawa kayo, pumanaw kayo. Kunana. Get out of the way. Nasakit kakabsat ti pruning. Pero amoyo, if we continue in the journey, katagpatpatuloy dito pa nagsepit, apo na mapasamag, the Lord will bless. Kasi dito, church tayo ti Hawaii kakabsat, di wala mo no kasanutriga, tinaglasatan na Pastor John dita. Dagiti members tayo, that Tita Minda watching, and then praise God, she remained. Are you still there, Tita Minda? Ada ka pelad ta? Yun, makaturtong ka. Alas 12 ti parbangon. Kahana tiningting nga kura na ibagbaga, dagiti kunam no sinno kakabsat, ngagpanglaing nga tattao. She did not listen to them. And praise God, she did not listen to them. Iti preach ni Pastor John, may panggap ti tithe, katrugyanan nga may sa you're not giving your tithe. Guraan dang kakabsat ti giving. Handa magustuhanin. Oh, then they begin to form their group. Pagsasaritaan dan. Madi. Kasla, dito yung arudan na pasamag kini Apo Jesus. Oh, tagidagsanan dan kakabsat, digijay. Nga, bambanag. Eventually, they left. And they thought when they leave, the church will die. But how can a church die? No ti Apo at dayjay. Kasano nga matay kakabsat kat at ti Apo. Kat dayjay nga ipapanaw, dagat actually ima ti Apo. You see that? Dayjay nga ipapanaw, digiti nga tattao, ima ti Apo dayjay. That was the hand of God. It was painful. It was the knife that really pruned the church. And look at it right now. DTHB, BCY pa, handa nga isot na ado kakabsat. But look, the fellowship is sweet. Naragragsak da ngagserbi ti Apo. Makita yung ti commitment da, ti panagpanang ted, grabe kakabsat, talaga ustud, ko na dyan, nga ko na ni Apo yung John 15, he that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Today, Hawaii is growing in giving. Praise the Lord. Oh, kat awan deta kakabsat, no awan deta yung pruning, iso nga, you know, it really happened. Talaga nga ti ministry, ti panagserbi ti Apo, matirang matibay. Everyone is welcome, but as we go in a deeper commitment in the Christian life, bumasit. Rumasay nga rumasay. Manmanon kakabsat.
And it is our prayer. Ngano kasanot kaado tayo ti HBBC. Kasta kumamat ti kaado, iti agtalinaed, kanagbaling nga natibker, nga oray adut problema, adut pakasuutan, kakabsat, kas kala na ipalasat ti apoy, ngano tanso ka, kakabsat, bakitan to, ngamno balitok ka, kat limasat ti apoy, nadalusan ka laing kadagbaling kanto, kakabsat, nga nasilang nga balitok. Kas tatay ko maamin na members stage BBC. Di kita pagdadaanan nyo ita kakabsat, pasat na amin. Iti panang walwalagwag ni Satanas ti pamatio. But stay strong, remain firm, look unto Jesus, stand on His promises, remind yourself of the Word of God, and stay strong, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. Why? Because if you are really gold, you will never be offended. Talaga nga, agbaling kanto nga na sila nga Kristiyano nga kapsaan. Iso nga itata, uray da kayo dito, sino ka da kayo di pudno abalitok? Makitan to. Makitan to no sino ka da kayo di talaga nga balitok. Makita mo no sino tanso ka kapsaan. Amen ba? I shall come forth as gold. So choose to stick with God while others go away. Last for tonight, before I close. Number 8. Ituloy tayo ito, but number 8. Choose to press on while on top of your present success. Mabaling nga ado, digiti balay gimita. Stay humble. Oh, iso nga diti church tayo kakabsat. Gaputa ti Biblia, God hates the proud. Diti church tayo, talaga nga tukkulan tayo ti kinapalangguad. Awan ti siya sino mga dapat nalastog, napangato. Tahanga naragsak ti church, no, dati pride, because God hates the proud. And He delights on those who know how to humble themselves. Dati mensahe ti Domingo Kapsat, the paradox of life, makita yu jay, there is exaltation in humility. Before honor is humility. You see, iso nga, choose to press on. Well, anyway, dati Philippians 3:14, nakita ni Apostol Pablo, dati ka challenge ka kapsat, nang runa ka datayo nga nabaybayagan ti church. Mabaling ako na tayo, well, adun tinaaramid ko para tiyapo, adun tina-soul win ko, adun tinakaramatan tiyapo kanyak, yes, amen. Ngimahang pinalpas ti tarayem. The race is not yet over. And if you are still like me, it is far from over. By the grace of God, I will be turning 37 next week on Tuesday. Tuno eleksyon, birthday, ti kabigatan na. Palubos si Tiapo. I'll be turning 37, and that reminds me that I am now 22 years as a pastor by the grace of God. I've been pastoring more than half of my life now. More than half of my life. Gusto di kwenta, 15 na hindi nagpastura kay. Ha? Manunukuan? 37 minus 15. 22. O gusto. Anak kagkamali. Anak pa ulyanin. Amen. I'll be 22 years in the ministry. I could say I have pastored more than half of my life. Pero even then, anak ko na, the race is not yet over. No'y palubos tiyapo, biyagag pa for the next 37 years, adupay nga tawon. No kaya tiyapo, adupay nga church ti maiplant, maitultuloy, digito yung legacy ni Pastor June, maitultuloy, digito yung heritage, maitultuloy amin, digito yung kakabsat. God help me and pray for me. So, thank you, digito adong nga support tayo kakabsat, kadagtultuloy tayo, iti panagserbi tiyapo. Philippians 3:14. The Bible says, I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Di ko na 13, not that I have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Lipatek tinaglabas, past victory, past failures, everything about the past. Forget the things behind. And reaching forth unto those things which are before. Mabalingan na, dakan tinasayat nga kasasaad. Ngam kalaki ni Pastor John, kita makakabsat, nag-retire ngam di kayo pinag-retire nagsukat lat ligay. Retire. Hanga dete, retire nga dete. Retire nga paspasyaran, retire nga mapan, kumkumpuro papanan ng countries, kasjay. Usually, retirees are like that.
No nag-retire dangkat, they want to enjoy life, go wherever they want to go, they can afford to go. Pero with Pastor John, when he retired, ang gayam nga retire nga kasdyan, no, they could retire, nagsukat lat ligay. Kati ayan na nga ganas kakabsat, dito in sukat na nga ligay, at adumot tadam na. Nakarkarumot lang arod kakabsat, dito in sukat na nga ligay. So ano makita tayo ita? Naungungot man ang kakabsat. No kasanot kinaungat ni Pastor John idi, naungungot panitan. Pauni nga pa nag-retirean. Yung mga DJ ti kahit kung makita yo, nagsukat ti ligay, kat pinabaro iti apo iso na tipig sana, praise the Lord. Kat ita, kunana, hangko amo ti mabanog no para the ministry, as long as I have breath, I am still kicking, I will serve the Lord until my last breath, until the last ounce of His strength that I have, I'll give my life to serve the Lord. Oh, dati nga members, tuladan tayo mamut, dahi jay kakabsat. Kada kayo nga ininauna, kada kayo nga older adults, kada kayo nga senior adults, danggayan nyo ni Pastor John. Danggayan nyo, dahi jay, nga gagame ni Pastor John. Well, I can challenge only the young. Kada kayo nga kapatada, kada kayo nga ubingam siya, I can challenge you. Follow me as I follow Christ. Ngayon, kada kayo nga older adults, I challenge you. Danggayan nyo ni Pastor John. No kasanot kinaanep na, idinto nga adda kapansanan na kakabsat. Ngem kasjay ti kinaanep, kinaregta na ngagserbi ti Apo, danggayan nyo. Datay nga ububing na pigpig sa atay pay, agat danggayan tayo. Let us serve the Lord. Press forward. We are far from over. No di pa'y umay ni Apo Jesus in the next 20 years, adupay, ti maaramid tayo, nga para iti Apo. After all, the Bible says, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. At the end, God will not forget your works and labor of love. Hanalipatan ti Apo, dagiti amin, ngayon invest tayo nga para iti trabaho na. Amen ba mga kapatid? Amen. I appeal to you, I speak to you as your senior pastor, to all of us members. Pabarwon tayo ti commitment tayo, iti panagserbi tayo ti Apo. Let's press on. Amen? Detan tumantikan taon tayo. Press on. Press on. Okay? To God be the glory. Heavenly Father, thank you for the message tonight. Thank you for the challenge. Nagpapada Apo iti need. Uno kasasaad dagiti kakabsat. Ngem deti nga challenge Apo, it's about choices. Nga pilyen mi kumati usto, pilyen mi kumati agserbigan ka. Aduman dagiti karit, aduman dagiti makaupay, aduman di pagdanagan, aduman Apo dagiti casualties. Ngem Apo, solid outcome kumalata, kadagito'y Apo nga bambanag ka. Aduman ti pakasulisugan, aduman dagiti marik naming hananaimbag. Ngem Apo, pilyen mi kumati agtulnog ka. Pilyen da ka ngayon unalata. Pilyen mi ti agrag, ure adu dagiti parigot. Pilyen mi Apo, nga ilipas ti tarayan mi. Pilyen mi iti agsilaw. Pilyen mi iti agserbigan ka. Kat pilyen mi iti agtalinaed, Apo Diyos. Pilyen mi mo ti agpatpatuloy, ure adun dagiti na-accomplish mo iti biyag mi. Adupay, dagiti kayat mo nga iparamid, adapay planom kada kami. Kat digita kumaapo Diyos, iti mapanunot mi. Oh Lord, I pray that you bless my brethren in Jesus' name. All of God's people say,